Patala patu le Samoa Entertainment TV mana tamua mai pia ai usimai alfaafonga. Tala toa Tuli loa e tāpuni ai lola pālota mo leste la ino swafo tangata pālota o tu malo e tolu o lo mala tau pālota la iti. Ile whai ungo le vai sonei e pe o sauno ai komsina whai ngā pālota tu e Filolo John Stanley. Ile wha talnoanga matu stala ile so peitai. O atofal whai unga o au kusa o tolu tasi e toi whaui e tua swafa o se matai mai se tu malo o suilo na finangalo e le fia tau val pālota. Lau la ku fasa longo no watu la sorili le vaso le mawai na fato to ia ko I la so fatimo ia fa algo ina to ia fitava na stofelo o le verso de la so fa algo ina to fitava ta libertà ya ta punira manoia la sorili ma il suo Lo ia tapu nilo, ia o le mpanto fa o musa sili. Ina to fieta vai pa ko na le. Na fu fa san la watu ia na sumu de fa o itu so fo la to va. Ona stota sur masina ne. Fa o itu la stofi o va suntu. Fa o itu so fo la to. Ia mai on fa o itu, ia fa pena role na lumi lola. Ma torno lumi lo la sforilla stolani io andavo le lo la si vai asso ma poi la subito si vai asso ma noi le lo la fui lo confermo lo la tanata tava ma fui tanata fui io lo si fa to a vai tanta na quella tu passa lo la subito o le asso sfuto una macchina fo Infatti noi parlo momo, si dico parlo momo di fanno la molto matto. Tanto io matto fuori la tua mi si fuori la tua in molto la sanassia io fuori o ma famiglie io mai la tua fuori o lo ngalo fuori ngalo le vittorie fai fai poco momo. Ia mai whainga whāro karatere le whainga sorele la sulima. Peitai, o ngā māsani lawa I tāpenanga mō pālota e whaia o ngā leo whai pālota whaata siai ma whai lau tusi a suita wā ia mālam lama I tula whono o le whaafoi ina o pālota. Sau noa tu e whalolo I le whaatalo noa ngai siri el fitus fulu tangata whainga ruenga al mālo e au fiai mal whaas fulu ono o leo whainga ruenga le ofisa pālota o le anga lulu e ai lea sol wha moe moe. Mai wa atofa le aso sultolo se tema mo palota mua o tangata matutua ma e yaimana o ngā whaapitoa ai o tangata e whainga ruenga I le stonewall palota lea ua whaamautuina e whaia I le aso foreile se fulu lima o se tema o palota lai titi whaitaulia. Peitai, I le whaataloanga lava lea tu stala mal komsina o whainga palota tu ia Filolo o ia taua e so longa le leo me uma e moleanga I luma o le sila lava lea I awala e vave ai o na mai alfaitawino palota. O palota laiti, o si umu whaleata whaamwa o fonti. Wa fua ina ua savali ese o lato whai pule na manu malo mai lalo le fua le HRPP. Ma ave iei whau tuanga o lato I tu malo e tau vamo le fas. I whai ngā palota laiti wa alotu ne iai. I le aso se fulu tolu, ma le aso se fulu limol masina fo se tema. Peitai wa maua fua iawa no le HRPP e tau vama iai yana matai mo no fua lava ne yo I tu malo o ta uailunga. O tala itua le li o Edwin Fanueli mai le vai ngā leo I tānu malala. Mo le fitu masina e whaatalitali ai, le taimi o lona whaamsinonga lefto aval au ia matia so o le tausanga whau. Na talia il whaamsinonga le tāsanga I tala itua ma vatu iai ngai au fiai le tau fia o na pepa malanga, ma ona ifso tai mo li maua leo peitai. O le taimi nei, o lo o te ena umalawa e Mr. Fanueli mo li angai lima leo. O whaasanga I a teia e au fiail whasio tangata wha moina, whasio tangata pa iwalea, wha o manu atunga, umio a upenga mta utia, male umio sa upenga I le wha tangaina. O le soli tula fono le antupu ya le salva vea le sto na I amalama le sa kirisimasi, o le lua matali atu ya leo leo. O le uamaliu, o le tamaita isa avea ma leo mtanga alwenga, me le la pana, e loa le lei. E Mr. Fanueli. O masalomia o le manuanga mai se pulufana
o mali wai le tamai tai peitai o lo te ena e le o mo lia e leo mo lianga e so tanga le maliu. Mai ua whaatatali ai whafo mai al whalpuipui mo le fitu ma sina e tali ai lona whaamsinonga ia mati. Tala Tuli loa mai sa vai o lo manuia umale uta le vaa o le MV fase fulu. Le ena pa ulia i le alo sa le rolonga i le au le nafi. Le tala mai le ofisa o leo i tua sivi na wau tatou so ta ia tu ia ima whape mai. Ua tu tatu i le wafu sa avane i uta tu sa o le fitu i le fiafia nafi. Pa ulia le MV fase fulu ila na malanga o le sfulu atu i le uli i mulfunua. Mo sa le rolonga pe ta ia le imaua mai sa tala mai le pulenga o le whala paputonga vaa. Ise mafua angal whale tonu. Aina lau ese ai lava le pasese i le aulia na nafi. Ai to alia ai le paa. Malana uta o ta avale na tumuai i le alo sa le longa. O pasese na malanga mai le vaala po a mai sa vai i mo uporu na o lato li po tial whale tonu lunga o sota inga tele vave. Ai o pasese sa ta alia mai le taunu uanto le MV fase fulu e malanga mai ai le malanga o le lua mai sa vai. Na lato moli mawina fo il whale tonu. Peitai. Ele se tasina fia vanga na i taimi o pasese ai o lato ta vale wale fitawi mafufua ngole aso ono le tulanga le ma alo fia ile maa. Ai o ta ua mai le ofiso leo i to sivi na tutane le va ai tu so le fitu ile fia nafi le MV fase fulu ile wafu isa le lolonga. Inisi o talo to amata il vaya soneil por kalamelo na tolu. O so anima ia ile ma lo saina ia Samoa e si tia to mai tausu isu i o tato tangata. O le anga su isu i lea ua tala i lea sol min stale tu mauntanga luengo tinam tamai tai. Maanga so ta i lea fiongal pal mia fia mena o mi mata afa. Mai le pepa o whaamtalanga al saunoanga pal mia lea son nafio lo ta uai. Sa tatau on amata i le luafis fuluiva. Aina tolo mai on o tapol wha mai tele o COVID-19 fuluiva. O le aunga ia maua li imtamai tai telavau o Samoa lea poto wha pitoa. O le su isu i maabe o se alanga tupe mo lato ainga ai o isi. Le sao le malo saina wo mai ayan tangata poto mai le Hunan International Business Vocational College e whaia lea onga. Mai tu malo e 5 sultasi i Samoa. O piki mai aya li imtamaita i talavo e 3 sultasi o polu. Ma le 20 mai sala whai. O le aonga sui sui, mo sui o i tu malo o polu e whaia le toa salamasi na holi songi. Ma le o onga mo savai e whaia le ofisa mtanga le ngotina imtamaita i sale longa. A mata whaata siatu i lea so, lua o aukuso, ai uma whaata si foi, i lea so iwa o oke topa lua o lua tolu. O le whautuanga le whiungal minsta le tu maul mtanga ruenga o le whiungal paalimia, i le to o 5 fultasi ua Vili, i a talia ma le loto whaaftai wha mua wa abatu. A manuia oe, manuia atuai foi maisi, ma ia whaaftai ai le ampaso saina i Samoa nei, ma le Hunan International Business Vocational College. O kolisium tata SS o lea onga whaapis nisi whaalvao ma loa Hunan saina. Mo le nei por kalame, o la to wa o inai le poto lau tele whaasu isui. Ia li ima tamaita i talavou, o lo tatou tunuu. Ua tatala lo ia niliki wikiti Samoa tu mua mapule, lea ua whaatautaya le motele i salafai il malai ta oto le fia anga sai pipi. I le saunoanga le whatamao le nei ta amitisanga le afionga la auli le mali toa. O le wha moe le nei liki ia toe tau mawhailea ia toe wha mapu e matoe la langa lea ta alonga lea tunuu. Ua tau au ina lea iatu. O le wha moe le so ia o le toe te talalo ia lea o le liki kirikiti Samoa. O tumua mapule o se tasi o ta alonga sili o na taua i le tatou anganu. Ma le tatou wha Samoa sa whaima painga masotanga mamafutanga sa whenga iei o tato i tu malo tia usola maso walu i mauail sota inga vavale lei o nuu mafioanga e meisi tu malo o no le whaanga tama wa loa na silafia i tu tonu o Samoa atoa. O le fionga ni minsta wa onga ta alonga manga nuu na saunoe ta tala lo ia le wha moe li tai awa na nafi. E le whaangaroina le tāua o tū maanga a le tāloko. Awa i atu le au tatā. I le whasolonga i lunga o le tamua. Se ia o lawa i le masa. Ai o le tūlai mai a le au taritua a. I le mata alia o le tāloko. O le koro mamau. O le whaatea tā Vili.
manga ia na mafu ai o na maanaia le ka alonga ia aso. O tū maanga Samoa, o loo mati la tila i le nei ka alonga. A whaiso o nuu ia aso, e o mai umare nuu, o le maaloso le nuu, o le au kirkiti, e o mai mare au whaipesi, e o mai mare au sisipa, e o mai mare au whaahiki, e a mai ki tara mo kureli, e a mai selo, e ta a alo tangata, e fia tangata, ai whaorolo manu e au tahua. E eis toi i teimi e whapea i toi ina pe a masisi au toli, o ai se ai o le tato mara. O le ale te leo le lua mamao e latu nei, pa lasi kalatu le falsara la, ai a o e le se ai whai mai toli. Te kwa le anga pere se o ko. Te lona to te lone ai le mana o i toli. Nai tei nei tifo i leo mai pasi mai mai, pero hako i na poke o kuma bako. Ia o nei la, i lo koe whaianga meo mai angi e la a kore a. O le hanga mangolo, ta alo fia, ta alo matamai. Ta alo ia vea oe, ma se tamata alo, o le leita meo sa. A vea lau au, o se au, e whaamari e ina. A vea ma au, e siampini, i le leita meo sa. E tolua ia so le whaanga solo i lea liki wikiti li motele, pe ona sao no le whatamara ni ta sanga la auli le mali toa. Ma e whaia so enga siampini le vai o so tonu o le teuila, e whaia umalea le malaya o le fio anga o sai pipi. E se fulu au o mautino le atau sinio le ata sanga e awhiai au malolosi e tolu mai upolu, ma le fitu o au pito sili o na malolosi mai sawai. O le asa ili ia ise siampini o le neita sanga. Le Samoa Entertainment TV mai e pia. Tato toi whailoa i le aswa tai au le alofa o le atua, soifua.